Evo, nalazimo se u domu Stjepanije Arsenovića u Vozući. To je jedna od rijetkih srpskih povratnika u ovaj kraj, opština Zavidovići. Stjepanija, kako si prošla i preživjela ovu koronu? Pa u kući, zatvorila se, bila u kući i nisam nikud izlazila, niko dolazio. Dobro, da li ti je neko dolazio, možda donosio kakvu pomoć nakon toga? Ove moje komšije donosile su mi pomoć, hvala im. Dobro. Reci mi, od čega živiš, inače koliko imaš primanja mjesečno? 63 marke. Je li to penzija, je li tako? To je penzija, 63 marke, srbijanska penzija. Radenkom diže u Doboj, u banki. Dobro. Ja ne mogu u Doboj ni otići. Koga imaš od svojih najbližih? Imaš li djece, imaš li... Nemam ja nikoga nemam, sama sam ja. Nikog od bliže rodbine nemaš? Imala 3 sestre i sve 3 umrle. Da. Ublizu je jedna za drugu. Dobro. Ovdje ima u blizini zapravo, ti si od Vozuća udaljena koliko? 3-4 km, je li tako? 3 km. 3 km. Ovdje u blizini ima, je li tako, i Danica Vračević, također jedna od povratnika. Kako ona živi? Loše, skroz. Ima i šećer i ne vidi i ona ne zna ni je prljava, njoj je onaj dija došla pa je morala promijeniti onaj tepih. Kaže to, motikom more struga, koliko je to nalojilo se. Žena to ne vidi. Ona isto nema nikoga, je li tako? Nema nikoga. Nema nikoga. Taj dija mislila tog Vladu nekako da dobije. Zato ona tebe zvala, baš na ovaj, pa te nije mogla dobiti. Znadeš ti koga da se danci pomogni, nek sutra umre, ko će je sramiti? Nema nikoga. Nikoga, baš nikoga. A bolesna je, niti ide doktor, hoću kaži što prije da umri, ne ide, idem doktoru, ne mora ona ni otići. Da.